basoda yetu wanakimbia. Ndio hapa pamoja na banani, pamoja na bazalendo wote banabalibere. Asiogope. Hii gari nakatala waka. Yes, Mungu tu abalinde. Na mumu mlikuwa ba mingi. Oh, sécurité. Vous là les tennis, changez ça ici. Et on a changé ça. Et vous là vous jamaa wanawacha kuna kuyi. Ouais. Kuna kuyi wapi? Batenda kuvita. Batenda kuyi balikuwa ba. Sasa wapo. Hapa bali na rumba tena maarufu. Abarwanyi umutwe twaje intwaro yo 23 bafashe centre ya Kabamba na Katana zirere mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kabamba na Katana ni duce duherereye muri territoire ya Kabare, ni ya kabiri muri iyi ntara. Abarwanyi yo 23 binjiyemo nyuma yo gufata ibice byinshi muri territoire ya Kare. Nkuko amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo bisobanura, Kabamba yafashwe mu ijoro rya tariki ya 13 rishyira tariki ya 14 Gashyantare 2025. Katana yo ifatwa mu gitondo cyo kuri wa 14 Gashyantare. Hagaragaye amashusho y'abarwanyi 23 banyura muri centre ya Katana berekeza ku kibuga cy'indege cya Kavumu kiri mu ntera y'ibirometero 7 mu majyaruguru. Abarwanyi ba 23 bakomeje gufata ibi bice muri Kivu y'Amajyepfo mu gihe ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo rikomeza kubagabaho ibitero bikomeye rigerageza kubakura mu byo basanzwe bagenzura. Umuvugizi wa 23 mu rwego rwa politiki Lawrence Kanyuka kwa 13 Gashyantare yatangaje ku indege y'intambara Sukhoi 25 yiri huriro yarashe mu bice bituwe cyane muri Karehe, yica abasivili 10 abandi 25 barakomereka. Kanyuka yasobanuye ko amakompara Sukhoi 25 yarashe muri Karehe yanasenye inzu z'abaturage n'ibitaro bikuru bya Kare. Amakuru avuga ko iyi ndege ishobora kuba yarasiwe hejuru y'ikiyaga cya Kivu ubwo yageragezaga gusubira mu birindiro byayo. Nubwo bimeze bityo ariko urwego rukuriye abasenyeri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwemeje ko intumwa zarwo zawe na Perezida Paul Kagame mu rwego rwo kuganira ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere. Ifoto ya Perezida Paul Kagame ari kumwe n'abo basenyeri bo muri Kiliziya Gatolika no mu madini ya Giprotestanti yakomeje kugenda igarukwaho ku mbuga nkoranyambaga. Urwego rwitwa Senko rwemeje ko muri gahunda igamije kubanisha mu mahoro abatuye Kongo Kinshasa, intumwa zigizwe na Senko ECC zabonanye na Perezida Paul Kagame kuri wa kane tariki ya 13 Gashyantare i Kigali. Abagize itsinda bari bavuye Goma muri Kivu y'Amajyaruguru aho bahuye n'umuyobozi wa M23 Inkunga mu rwego rwo kuganira uko haboneka amahoro mu nzira y'ibiganiro. Mu byo basabye harimo guhagarika imirwano, gufungura ikibuga cy'indege cya Goma no gufasha ko abaturage bagerwaho n'inkunga. Musenyeri Nshori Donatien avuga ko gahunda yabazanye Goma ni Kigali na Perezida Felix Tshisekedi yarayizi kandi ko atababujije. Abanyamadini bahuye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi mbere yo guhura na Inkunga na Perezida Paul Kagame, ndetse igitekerezo cyabo cyakiriwe n'andi madini nayo yagiye kureba Perezida Tshisekedi agasaba ko nayo agira uruhare muri ibi biganiro. Nyuma yo guhura n'umunyepolitike Martin Fayulu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo, bazajya mu Bubiligi guhura n'abandi banyepolitike. Umuryango w'abibumbye Loni watangaje ko mu ijoro ryo ku itariki ya 10 rishyira 11 Gashyantare 2025 umutwe twaje intwaro wa Kodeko wiciye abaturage barenga 80 muri territoire ya Jugu mu ntara ya Ituri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubuyobozi bwo muri territoire bwari buherutse gutangaza ko abiciye muri iki gitero ari 51, ariko busobanura ko abandi benshi bari bakomeretse bihambaye. Abo bose rero ngo nabo muri segiteri yitwa Jayi. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri Ituri Lieutenant Jire Ngongo yatangaje ko bagerageje gutabara abaturage ba Jayiba basanga Kodeko yamaze kubica. Ubuyobozi bw'ubutumwa bw'amahoro bwa Loni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO bwatangaje ko abarwanyi ba Kodeko bicishije abaturage ba Jugu intwaro gakondo baratwika inzu zabo. Nk'uko itangazo ry'ubu buyobozi ryakomeje ribisobanura, abasirikare ba MONUSCO bahanganye na Kodeko mu gihe yagabaga iki gitero ariko ntibashobora kurokora aba baturage. MONUSCO yasobanuye ko nyuma y'iki gitero yashyize ibigo bibiri by'agateganyo by'ingabo zayo muri Jayiba, by'umwihariko ahari inkambi z'impunzi kugira ngo zizirindire umutekano. Mu gihe intambara ku rubuga rw'imirwano ikomeje, umuyobozi w'ihuriro rya AFC ririmo n'umutwe wa 23 Inkunga yagaragaje ko badakeneye ubufasha bw'ingabo z'u Rwanda kugira ngo bahangane n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko bifitiye ubushobozi buhagije.
Iki ni igisubizo yahaye umunyamakuru Colette Brackman w'ikinyamakuru Le Soir ubwo yamubazaga niba koko ingabo z'u Rwanda zidafasha M23 mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Nanga yasubije umunyamakuru kadakwiye kugabanya imbaraga ze 23 kandi Perezida Tshisekedi yarashatse kuyifashisha nk'ingabo zimurinda, agaragaza ko kwita abarwanya bayo 23 abanyarwanda bishingira ku kuba bamwe muri bo bavuga ikinyarwanda. Yagize ati kubera iki mugabanya imbaraga zacu kandi Felix Tshisekedi yari yarasabye M23 kure mu mutwe w'ingabo zimurinda. Kinshasa ikomeje icengeza amatwara rishingiye ku rujijo bivuga ko umunyekongo wese uvuga ikinyarwanda ari umunyarwanda. Nibyo koko bamwe mu basirikare bacu bavukiye Rucuru, Masisi na Nyiragongo bavuga ikinyarwanda. Ibyo se bisobanuye ko ari ingabo z'u Rwanda. Ibiganiro bya 23 na Perezida Tshisekedi byatangiye muri 2019 nyuma yo kujya ku butegetsi. Yasezeranyije abarwanyi b'uyu mutwe bari barahungiye muri Uganda kazabinjiza umutwe kabuhariwe umurinda, bamwe bakajya kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Nanga yasobanuye ko impamvu Perezida Tshisekedi yari yafashe icyemezo cyo gushyira abarwanya 23 umutwe w'ingabo zimurinda hari uko yashakaga kubasimbuza we yasigiwe na Joseph Kabila kuko atabizeraga. Yagize ati Tshisekedi yaganiriye na 23 ubwo yabonaga irimo abasirikare benshi beza, yashatse kubashyira mu ngabo ze kugira ngo bajye bamurinda kuko atizeraga abo yasigiwe n'uwo yasimbuye ku butegetsi. Umuyobozi wa M23 yasobanuye ko Perezida Tshisekedi yahinduye umugambi yari afite kuri 23 atangira gushaka gufunga no kwica abayobozi b'uyu mutwe, ndetse ngo ni nabyo byatumye basubukura imirwano bari barahagaritse muri 2013. Nanga yagize ati yahinduye byose yari yaremereye 23 agera ku rwego rwo gushaka gufunga no kwica abayobozi bayo. Niyo mpamvu M23 yasubukuye intambara. Umunyamakuru yakomeje kumubaza ku bufasha u Rwanda rushinjwa gwa M23, asubiza ati sindi umuvugizi w'u Rwanda, agaragaza ariko ko buri wese hazi ko Perezida Tshisekedi yatangarije mu ruhame ko ashaka gukuraho ubutegetsi bwayo. Nanga yagaragaje ko mu rwego rwo gushyira mu bikorwa umugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda yateguye umutwe w'iterabwoba FDLR, ashyira bamwe mu barwanyi b'uwo mutwe mu ngabo zimurinda, abandi bajya mu mirwano mu burasirazuba bwa Kongo. Ati kubera iyo mpamvu yashakishije FDLR arayivugurura aho ibikoresho n'amafaranga, yanabashyize mu ngabo zimurinda kandi FDLR iri imbere ku rugamba mu burasirazuba. Ibyo byatumye u Rwanda bishyiraho ingamba z'ubwirinzi kugira ngo rukumire iki kibazo, gusa ibyo ntibitureba. Corneille Nanga yatangaje ko abarwanyi ba M23 batarwanyira kwigarurira imitima y'abantu, ahubwo bashaka gukemura ibibazo by'abanyekongo. Yagaragaje ko abaturage batuye mu ntara zitandukanye bashaka kugira ngo bababohore bakure ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Ku rundi ruhande, imirambo y'abasirikare 14 ba Afurika y'Epfo bapfiriye ku rugamba n'umutwe wa 23 mu burasirazuba bwa Kongo yakiriwe mu cyubahiro ishyikirizwa imiryango yabo. N'umuhango wabereye ku biningiro by'ingabo za gisirikare zirwanira mu kirere SWAT Corps Air Force Base mu mujyi wa Pretoria. Perezida Cyril Ramaphosa n'umwe mu bari bitabiriye umuhango. Ramaphosa yavuze ko aba basirikare babaye intwari bagwa ku rugamba barwanira abavandimwe babo bo mu burasirazuba bwa Kongo. Yavuze ko bari bagiye kuri uru rugamba mu mugambi mugari wo gucicikesha imbunda ku mugabane bakunda wa Afurika. Iyi mirambo yageze muri Afurika y'Epfo nyuma y'ibyumweru birenga 2 by'urugendo rugoranye. Kuva aba basirikare bapfa, umwuka wabaye mubi hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo, iki gihugu gishinja u Rwanda ko arirwo rwabigizemo uruhare no gushyira umucyo ku buryo urupfu rwabo rwagenze. Afurika y'Epfo yacishije make. Hakurikiyeho uburyo bwo gushaka inzira yo kwifashishwa mu gucyura imirambo, biza kugorana cyane kuko inzira y'amazi yari yafunzwe nayo mu 23 hamwe niyo mu kirere. Uburyo bumwe bwari busigaye bwari ukunyuza iyi mirambo mu Rwanda ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda uwari ufunguwe. Ku wa 7 Gashyantare nibwo iyi mirambo yanyujijwe mu Rwanda ijyanwa muri Uganda, inyujijwe ku mupaka wa Cyanika. Yahavuye ijya muri Afurika y'Epfo ariko inyuze muri Tanzania na Malawi, kwasiga abasirikare 2 ba buri gihugu bari baguye muri intambara. Perezida Ramaphosa yavuze ko igihugu cye gikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ihagarare. Avuga ko inama iherutse guhuza SADC na East African Community yatanze umurongo muzima ushingiye ku biganiro. Ku rundi ruhande, mu mahanga ya kure, ubwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika USS Harry S. Truman bwagonganye n'ubwato bw'imizigo bwitwa Beskitas/M mu nyanja ya Mediterane mu ijoro ryo kwa gatatu nk'uko byemejwe n'inzego z'umutekano za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi mpanuka yabereye hafi y'icyambu cya Said muri Misiri ahagana ku isaha y'isa 5:46 z'ijoro ku masaha yaho. Ubuyobozi bw'igisirikare muri Amerika bwatangaje ko nta muntu wakomeretse cyangwa ngo ubwato bwinjirirwe n'amazi, ndetse bwemeza ko moteri yabwo ikoresha ingufu za nucleaire nta kibazo yigeze igira.
ubu buyobozi bwongeyeho ko nyuma y'iyi mpanuka ibikorwa by'iperereza byahise bitangizwa kugira ngo hamenyekane icyateye iyo mpanuka. Ubwato bw'imizigo bwa Besiktas/M bufite uburebure bwa metero 188 bushobora gutwara toni ibihumbi 53 bwagonganye n'ubwa Amerika bwerekeje ku cyambu cya Constanta mu nyanja y'umukara. Ubwato bwa USS Harry S. Truman busanzwe buhagarara i Norfolk muri leta ya Virginia bwari bumaze iminsi buri ahazwi nka Sauda Bay mu Bugereki. Ubwato bwa USS Harry S. Truman bwerejwe mu nyanja ya Mediterane muri Nzeri 2024 mu kurinda inyungu za Amerika muri Burasirazuba bwo hagati bw'umutekano wari ukomeje kuzamuka. Ubu bwato bufite ubushobozi bwo gutwara abantu ibihumbi 5 bwagiye kwifashishwa mu bikorwa bikomeye bya gisirikare birimo no kurasa ibisasu ku nyeshyamba z'Abahuti muri Yemen. None ku inama ya East African Community na SADC yasabye ibiganiro no guhagarika imirwano bikaba bisa nkaho impande zombi ntazishaka kubahiriza agahenge aho intambara izarangira. Wowe ubibona ute? Duha igitekerezo muri comment. Njye ubundi nitwa Eric Rukundo Sage Direct. Si byose amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganira kuri channel. Naho butaha.